Anya laki din! Nay, da kayo magayam kagawad. Nay, baglangin ta nasabat kayo. Mapanak ko maiji balayo kahit. Apay, anya ti masapul mo? Haha, kwa. Agkidawak ko maititulong yo kagawad. Tulong. Ay, una yan. Kano lay din nagkidaw ka ititulong may? Sa ita, kidaw kay manahin. Anya, Ay, makaumam nga day tarupa mo, nga karasublay. kagawad. Iti amin natataw dito yung barangay. Sika, tika na yung nagsubling agkid daw ititulong. Ha? Naminsanak laang mo't nagkid daw ititulong yo kagawad. Maikadwa ko maita. Kat isumit. Di mo patuloy yung timapan iti balay. Makauma. Ay no, agbabawi ka talaga nang ibutos iti dayjay abal daw. Uray siya, kunak no nasaya at ti ugali na. Saan mo't gayam? Nasaya at hindi pa nagkakampanya. Ngam idi nangabak. Awanay, di makkel ti ulo na. Una yan ni kagawad baldaw. Nagkagawad laang, mangibadak matan. Podnaw, daytan ako nang bakit. Mangibadda ka talaga. Ay, nukas jay na lang nga kanayon. Saan to nabutusan na kiti tattao inton sumarnong eleksyon? Kadusto nasaya at nukasta. Nagalas mo ti ugali na. Saan ama ikaring agserbi dito'y barangay? Ay na, saan lang anilakay mo tinagaramida ni kagawad iti kasta, kumare? Ha? Una, ito pa ni manang ko. Nagalas din bagbagana day jay a tao. Kasta ka day. Ay una yan. Ay, gaputa kagawad kat limastog. Di makilan ti ulo na. Atew na pa yan ti kapitan. Uwan nga raw. Agbababawi kami anang ibutos kan kwa na. Saan mo't gayam anasaya at ti ugali na? Un nga rod? Saan lang nga iso ti limastog? Uray ni bakit na. Nagngato ti tayabdan. Aniya? Pudnumot. Kunamlan sino akabaknangan dito yung lugar tayo day dyan nga insyang. Nagkagawad lang nila kay nakadlimastog. Amom lakay, adda nadamag ko. Anyo day ta? Nadamag ko asyak ka no ti pagchichismisan da ijay daya. Anya? Wen lakay, syak ka no akanayon ti tapik da. Umapal dalakan ka. Iso akasta da. Katwan mat, isumit laday ta ti amok. Maumadan tumit laeng. Awan bibiyang ko no syak ti pagsasaritaan da. Insecure da laeng kanya. Wen bakit? Insecure da day takan ka. Iso bayamon. Nay, da kayo mo't gayam ti masabat ko. Baldaw, insyang. Wana na. Sa dino nga iti papananyaw. Mapan kami man umatindar iti kalay sa jika anaka. Kasta ka day. Sapay nagpigsa ti tudaw. Ay, wen nga rod na na. Ay, mas ka na mapan kami. Amoy yung batain. Sana matuloy ti may sapas ka no awanak nga agsaot. Ha? Ay na, pudnutin ako na nila kay kunana. Iso ti importante tunggal adda pasken. Ngamin, manipod nagkagawad, tangtangadanen dagiti tattao. Aniya? Iso nga oray agtudtudo, mapan kami Narigat met no saan amatuloy ti kasar, no saan kami amapan. Anya? Ahay! Kasta ti imbaga ni kagawad baldo kada kayo? Wan, iso mati imbagada nga agasaway di kalman anasabat ko, ida. Ay, una yan. Sana matuloy ti kalay sa no awanda. Ay, naggana sa Jones. Nagngato nga raw ti panagkita da iti bagbagida. Manipod nagkagawad dayjay abal daw.
Italang dayta. Uray puuton nyo. Inton sumaruno nga eleksyon, maabak dayjay. Ha? Nakita dagiti ka baranggayan ti ugali na. Iso nga imposible nga ibutos dan tupay laeng. Sa bagay mo't kit di Uray siya. Jak mo't lakayatan nga ibutos no bilang laang. Ay, uray siyak. Ultimunan, jak ibutos. Heh, para makita kung nati Tagalog. Para makita talaga. Ay unay daytan akin na nga to titayabda nga agasawa. Uwan nga ron. Ay, naimbaglangan takagawad lang da Abaldo. Kasanon nga nung nagbalit na kapitan, ang mga noad adaan na nga to titayab na. Ngarod una yan ta saan matuloy ti Paskan. Naawan nga agsao. Ay nalabos mo tan. Kastamot timbagada kanina na Maria. Timbagamot ka no, ni Insyang kani Kumari Dolor. Tunggal adda ka no Paskan. Nagkaiwara ka no ti tattao. Ni Baldo ka no ti agsao. Apo, aguurnong da ka no. Aniya? Iso mo ti kunana. Una yan. Nagngato talaga ti tayabda. Uray puutam. Bumabadan to. Mark my word. Kunamlamon no nang ngato ni ti sa daya baldaw. Takasta ti bagada. Wan nga rod Atiw da paimot ni Mayor. Ni Mayor tupay. Wano kongresman, wano presidente. Di da ibaga, asaan matuloy ti Paskan no awanda. Isudan tulaki day. Ay, una yun aya ti tattao. Nagkagawad lang, limas tugay. Makita man og nanayon day ja kinalastog na. Itikas day nga ugali da. Awan, jak lapat yan nga ibutos dagiti tattao. Impaturay na matan, ti kinalastog na, kan kinapangas na. Ay na, bumabanto day jay bakit. Awan ti timayab iti nangataw. Asaan bumaba, kunak lang aro day. Amom lakay, nadamag ko man yan, adata ka no ti pagkichismisan da iday ayanda Karol. Apay ka na. Anya manan ay ti parikot. Yakam mo umapal dala siguro. Ay, awan lat mararamidan da gija iti biyag da. Iso aday ta agchichismis ter aramidan da. Sa bagay matkit di No anya launa ti parikot da ta umapal da kadata. Kagawadak pay lang. Ngam adun dagiti tattao na sakit tinagam da kanya. Kasanon no siyak ti nagbalin na kapitan. Diyan adda amataydan iti apal da. Sigurado day talakay. Iso nga inton umay nga eleksyon, lumaban ka kapitan. Ay kiuna. Day talaga ya. Kadi suti planok. Lumaban ak kapitan. Ta masigurado ang mga baka. Anya? Lumaban ni Baldo ang kapitan? Wan ka na. Ay, Diyos ko makapalit. Nangalaan na nga ta ititurad na. Kat, naglawa mo't di bakrang na, pangalaan na. Sa bagay. Una yun ni Kagawad Baldo. Makapal. No adda ti tattao mababa ang lipad, addamet ti tao mataas ang lipad. Ay na. Kunamlan no agnanayon anak hangato da. Uray kita to. Numaabak to day jay. Katawaan ti tattao. Gapu iti kasjay nga ugali da. Aday ta, duwala ang nabulan ti orayay. Panagbubutos man ay. Wan nga rod lakay. Awan gayam. Asino nga iti ibutos mo para kapitan? Ay, ni Manong Poncho ti butos ko bakay. Si Kangay, ni Baldo ka day. Anya aga po nga iso ti ibutos ko. Uray sa anak amapan agbutos, ni sumot lang iti ibutos ko. Ni Manong Punsyumot lang ang ati ibutos ko. Ay, nasayat no kasta bakay. Ay, awan. Saan tayo nga itulok? Ngagturay day di Baldaw dito'y barangay. Malaksid iti kinaalas tirupa na.
Naalas pa ito ugali na. Ugali da ang agasawa. Wan lakay. Saan laang adatati saan nga akin kayat iti ugali da? Ado tayo. Iso adakkel tinamnama asaan ang mga bakday jay abaldo. Ay nalakay, umadaning ti panagbubutos. Kung nga rod, 2 months langan. Ngayon mawanti pagdanaga. Ah? Anyat kayat mo asawan, lakay? Ngamin, agkampanya manuno saan. Amo ka mga bakak. Kat mo siya ti kaya dagiti tattao. Sana ya. Sa bagay matkit di Uray agtugtugaw ka. Uray saan ka arumwar amapan agkampanya. Mga bakalata. Sa nakas kada punsyo. Nga uray dala agpakpakatudwan na mapanagkam kampanya. Isupay kunamlamot no ibotos ti tattao. Ha? Maabak matladay jay. Nagturod mat ngamin alumaban kas kapitan. Idinto taam muna mat alumaban ka. Anya kumangay tilaban na kan ka. Awan anya lakit din. Ay, nagpigsamot tan ti tudo lakay. Kung nga rod. Agawid tansan. Ay saan Urayan ta arumar ti resulta. Diyak lakit di makaturog no bilang lang. Di ka madanagan. Siyak lang ti mga bak. Sigurado na ita. Ha? Gusto nga agawid takidin. Ay saan lakay? Di ka madanagan. Dandani ka numalpasan. Kat maamuan tayo no anya ti resulta. Kwa, nalpasan na nainsyang. Addan ti resulta. Ha? Kasta ka di? Ay excited ka talaga. Excited kayo. Ngamnimot manong punsyaw, tinangabak a kapitan. Anya? Ay ulbod ka. Ibagbagak lang arudan ti pudnaw. Ngam saan kay pay lamamate? Di mapanyo kitaan, anya lakit din aya. Anya. Una yung tigas to yung biyag. Ano apay mo ta naabakak? Kasta latibiyag lakay. Addan tumanen Inton sumaruno nga eleksyon, lumaban kan tumanen. Sigurado, si kanto ti mga bang. Una yan. Kasano tayo tan bakit? Awanan ti pagkwartaan ta. Sapay awan pulos urnong ta. Ay napakadanagam. Ado ti mabalin a pagkwartaan ita. Agvlag tamat iso. Wun lakay. Wun no reels gayam. Reels nga'y bagbagamit. Wun. Ag-video tamat I-post ta iti Facebook. Pagkwartaan mo't laday dyan. Hey, si Kamot Gayam, ex-kagawad. Alex. Makapail kayo, mate. Kitaan nyo madita pagpagnan nyo ang mga no maitublak kayo. Magmagna kay sa mga aming agbidbidyaw. Awan, tapno daman ipost ko iti reels. Ay, awanin na talaga. Nagkagawad kayo lang amin idikay. Limastog kayo matay. Gimato ti tayabyaw. Ita, naabak kayo lang araw. Awanin pagkwartaan yaw. So atila may bidbidyo yaw. Tapno lada maipos iti reels. Anya? Amo yaw, ex-kagawad. Kasla kay aguuyong. Makapailak amin na kiti popos iti reels yaw. At dakat nga kayaw na lang daw. Kulibangbang agtaytayab. Ken danom nga gayayaw. Anya nga ita kita ex-kagawad. Anya laki ding. Ay, una yay. Dahil tati ganabin nyo ita ex-kagawad. No limastog kayo idi nagtugaw kayo kas kagawad. Kasla kay met nakakaasay itang agbidbidyaw iti tiltila. Ay, una yan. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag,
Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.